chỉ bay ule IOC chuan thu chua sianin August ni som paruk sang ni som ni paruk atang hian gas EKYC ti fellow te chuanin domestic rating an lei thei to don lova commercial rate vekin an lei to don ti thu chu an on siama chumi ni wang chuan kan gas connection ate EKYC ti felangaya tuna hian Indian gas EKYC mania phone atanga ti feldan kan soidon ani masabera chuan Play Store kan lutanga Play Store hian Indian Oil app kan download don ani ta hian Indian Oil ti kan suang no hi hinia Indian Oil app hi kan install anga ti chuanin he app a hian kan in register anga registration kan ti felanga chumi mang chuanin mani phone atangin online in EKYC kan ti fel don ani hemi tur hian gas connection nei tu phone number na a connection ne na in link in thunjom phone number kha manangaya chubai chuan OTP lo thlenganga ok kan open anga Indian Oil app hi kanan honganga chuanin next second medzel menga chuan heta hian permission hi alo angaya chuan hi kan close anga hi loron lang non zel tura kan dolo chuan don't show this again ti kan tikanga kan close ang ti chuanin helai achung kila gas user ti bulamilam hi kan han hetanga chuanin ta hian he epa kan login don nawang hian kan lain register loan ti chuan register ti login to Indian Oil ti noya not account yet register ti hi kan zu metanga kanin register ang ta hian kan gas connection ne na kan thunjom phone number kha kan suwanga chuan anwai hian kan email address kan subokang tikhan kan phone number le email address kan chutzo khan I agree to the license agreement ti bula boxi kan tikanga chuan continue kan betang kana in lotanga ti khuan alo langa register ti hi kan medleang chuan kan registration kha success ta hian hey OTP alo thlenganga hey OTP alo thlenga 2039 ti hinia 2039 hi minute som chung adama chuan password kan siamang kamia kanin register na khan password hi horop pui pakhatal atel torani a horop te pakhatal atel torani atin number pakhatal atelangai boka chuan special character kan ti ang chi kha hi at the red sign ang chi te kha telangai boka tin atleng bera horop pariatal ani torani chuan password kan siamang oti khan kan password tor kha kan lo chu zota a chuan kan du anga kan ti fel nu khan create password te hi kan metanga chuan ti khan in lota du chuan ti hian biometric unlock to biometric login tur khan asiam hal theya kan du chuan enable now hi kan metanga face mo fingerprint mo kha kami manga login thai tur khan set theya kami khangai kherlo kan ti ni chuan skip phone now te hi kan metanga kan skip ringa ti chuanin tuna kan password siam mang khan kan login don ani ta hian mobile or email ID ti hian kan phone number mo email address mo kan zianga chuan password kan siam zo chiata ka kha kan ziak le bo kha ti khan phone number le password kha kan sulu tanga du chuan phone number a hian email address zo po kha chut thei login kan metang ti chuan kan login ta a hei permission
hi kan alo anga chuan EKYC kan ti dona wang khan eta hian indent ti hi kan zu metanga chuan heta hi EKYC ti lom hi kan met lenga ta hian EKYC kha kan ti felanga hei du chun language hi thlak theyang mar chu English an kan da mai anga hei I hereby state that ti bula box hi kan ti kanga chuan face kan hi kan tianga kan mai thla kan langa ta chuan face authentication app mananga ya wangin face kan nan hian face kan zup me hian hei other face RD app hi aron suggest hi kan install le photang hi hemi face authentication app mai thalak na liveness detection app ani a hi kan install lenga he app hi install zo khan app li samo khan lang mai don lova ain hide date trina i pai le du chuan phone settings sa tangin app li sa sutia lu kwal chu ngai chuan hi kan install anga kan install zo ta chuan kan back anga Indian Oil app khan kan load lenga chuan hei face kan kha kan ti thei ta face kan zu metanga chuan app permission hi kan on lenga while using the app ti kha kan select anga chuanin mai thalak kha aronin pei don ta chuan heta hian hei advisory hi ronin ziaka ta hianin kan mail chiang taka lang thei tur khanin thla khala ka ngaya chuan circle ring in aron kul khung lai takhan ain capture thei dona eng thatak noya chuan sunglass emo tarmit ang chi khatiang kha khanin a dip thina wang khan khang kha phelangaya tin mai thalak don khanin mi ring minung lai ngai kan ni ti hriat na liveness detection ani wang khan mit khap angai boka mit no te thalak na ani lova hi mit khap khanin automatic in aron capture dona I blink khanin chu mi ring minung dam lai ngai ni ti kan ni ti fin fia na liveness detection ani chuan I am aware of this advisories ti bula box kan tik lenga chuan proceed kan metang ti khan camera ronin honganga chuan hei helai tang hianin camera kha switch theya nong le ma kha chuan thla kan langa circle ringa lo in ki kol khung lai tak khanin kan mit kan khapanga chuan ama in aro in process don ani no ti khan thla kan la zo ta ti hian kan gas connection kan detail kharon langa hei verification message lo thleng ngala chuan submit ti kan metang submit kan meta EKYC complete ti khalo lang ta chuan kan gas connection EKYC chu kan lo ti zo ta he ta hian message lo thlenga khu antia an approve ani ti kan EKYC an approve ani ti message kha kan tong ngal don ani ti chuanin go to home hi kan metanga ti khan kan phone atang khan midang kan ti sak theya kan du chuan chumi tur chuanin kan profile hi kanan metanga chuan hnuaiah khan log out ti lo omanga ta hian kan log out anga chuan hi chu kan skip le mai anga chuan ta hianin kan ti sak turate kha an phone number mang khan kan register thar sak ve lenga e register now ti hi kan zu metanga atira kan in register ang chi khanin kan ti sak turate kha kan register anga an gas connection ne na a in thlun jam phone number mang khan kan register anga ti khan password te kan siam anga chuan kan login anga ama kan ti ang chi khan midang po kha kan phone atang khan EKYC kha kan ti sak chun jom thei don ani ole kha phone manga mania online na gas connection EKYC ti dan chu nia e video lo en tu te hian in lo tangkai pui ka be se ya in zawai in un man nuam vek ule